Mukariritie wa bondi ya KFIS Joseph Ntoru wakinaruritie mutaratara yoyani wa Mboleo ya thirikari nene narugwite batira Mboleo NIUKINYIRA arimi bonde Maturene akiaria Ntoru wakiwite CS waremi mithika LINTURI atira arimi nibo gukinyirwo ni Mboleo kenda witana mbere kuongerera maketha na kuthiria mpara ndene ya muongo iyo Kenya. Muthuri Muriuki ana ribotie. Mukarigitwa wa KFIS rwari rwangiro mura kithirikari rwege mantu joremi no Joseph Ntoru ndoyo narua akinyite KCRO's bodi ya Meru nikenda gutigira na kurigira mbango jo thirikari ya kwaja na fertilizer. Augite nani mbango jo thirikari nene ni gutigira ntobene iriba kung'ana akigo ntobubu iboneke na maketha jaria ja kuthikika gita gaka ati muno bia kora bianda bie na bata na ibu onto thirikari ikirite effort ya kwakigisa urimi bui kurabure atua ya mbere na njire kunekana ya subsidized fertilizer ni utetheria kubuithia urimi na njire kuongela rotuba in the samba watala mwaka onto yu kimera kigirathirire itumbi toketha Kenya nkunia 61 million metric bags cia mahindi more than the previous time. Akiwa murimi wonde urokwenda fertilizer ya thirikari na buri kwithwa ciandikithitie nikenda gutigira kethwa kigunikaneo na nikenda thirikari myari mibayo ni bao ibu ontwari bakwandikithwa wetho te andikithitwe tafadhali ikasagasa wandikwe ni kwandikwa so online amtundi kwina rwita ki ash waita K616 ash 3 then wekira ita wa ash watume u waita watuma u ukathe kwina process iro kathiata na wathiata register ti lazima wete receive rabakeya kana antu bangirikasa bakeya na utumire line yu kandikithwa na wandikithwa kethore eligible kwa fertilizer ungana ndipo tiereo amno bubu augite wariziro rimi mithika LINTURI na itete watho anti fertilizer ithwe keja na ukiwandi ana ithikari ya county Meru ibiri gutigira ati ibakwaja na guntu kuria fertilizer ikaikuo kiwandi cionthe na itukuromba county yetu gathene Meru ora kumnya indication ya waziri mwezi wa LINTURI atwari no last week kwa na mupangilio you are every ward county government ba identify ara fertilizer kaendwa every ward kethe Meru tuna 45 ward so every ward fertilizer kaendwa bakasirikiana na NCPMB basirikiana kenda fertilizer endwa arimi bakinyelwe fertilizer akwe muntu atige kwa nde muri kuri mathe numite nanje lutha nure muri kuri fertilizer mawa kana wethe ore ya unu nure na ya ka kura nure muri gwita nao fertilizer ikaendwa kwina murimi kenda murimi atethe by 15th of this month 15th of February ikoburite kwithura kwina counties banenkanirite points ira fertilizer can drop ni NCPMB ku county ya fertilizer ya kinya wondi enu weteburi ngava nenu areru akiugite bakethwa bakithiurunka nikenda gutigira utembe ondege na watho ekwendo ndene Kenya kwanda kuntu kuna kuringana na mutaalamu rawe yire na mbewe na riu twina mpangilio ndene Kenya msima ira cienda cia mbeu na angrondillas babethwa gena cia mbeu tukona mbeu iro kwendia ni ibuirite ni untu tutikwenda antura benda cia mbeu fake muntu ro kwendia mbeu fake uni mundu Kenya no bisi yekwa jukumu yo nene ni kwakisa mbeu ra mukenya kwanda ni mbeu ra iburite kwandwa nikenda wanda mbeu mbea na watumira fertilizer wate ukethe wina maketha mea wethe maketha mea antu bakenya bakona bia kurabia kurea na bakona bia kwendia na bakona bia ku manufacture na tugomba kureto tonga bubu ingi ndene Kenya kenda tunisio thini na ndia tuita na mbere na ntumiriri nandi ni arimi bonde barabakethwa beketha mpempe maketha ya maingi butari kioketha nende buketha mpempe na antu beketha mpempe na ndi thai na ni wethe kali buwe na wasiwasi pempe ile ikoma atia kwena dryer twaronchere last week dryer ewire aja ujo na ilende for use kwa we muremi ukamberia kwangaika ukiuragia na ndinkanda atia kana irio bibi akwa bikomu atia no yo ofisine ndaika yonde orero kaigwa we free no ka twithira na tugagutetheria twina inya machine cia kuthima moksha twina machine cia kuthima aflatoxin na kinya storage kwa tumira chance yu thirikari ilende kubutethia na bugatetheka. Muthuri Muriuki, World TV, mutiro jwa kangangi.